Şeyde soda bulada düşüktü. 75 yiyor. Pasar be. Yok hayır. Berekesmesin. Yok. Kayısı kança oldu bakayım o? Muz olsun 85. Muz olsun benim 85. Özünü 75'e verelim. Özünüz 75'e verelim deydi. Ha bakın. Baykem kança veriyorlar Baykem? 80 lira atar. 80? Baykem 80 var. Siz düşmeyiz. Uy düşüyordu. Assalamu alaikum bizning kanalın görüşçüleri. Bugün 27 fevral 2022 yıl günü Cekşembe. Biz Tokmak mal pazarına geldik. Buyursa uylarda tarttık. Sağan uylar tarttık. Aldı da yaxşı videolar var. Hareket kılıp koyup atабыз. Sizlerden like, подписка болуптар, подписка болуп like basıp koyuңуздар, комменттерди жазып, хата кемчиликтер болсо алдын ала кечирим сурайбыз. Анда эмесе кеттик. Мына бул жерде чоң үй алынды, жаңы эле алынды. 66 миң. 66 миңге алынды. Алло. Айтам акча санаады. Алло. Токмок мал базары. Алло. Жерде да чоң үй турат. Кара. Ооз окшойт. Көрөйүнчү. Канча сурап? 150 миң сурап атат достор. Токмок мал базары 150 миң. Азыр эсине маалымат алабыз. Байке, ассаламу алейкум. Маалымат берип коюңуз буга. Канча боос бу? Канчанчы туут? Канчанчы туут? 3 туут, э? Канчага бербедиңиз? Сиз түшпөйсүз байке. 150 доллар. Азыр канча берди? Жаңы канча берди? 130 берди. 120 берет. Берген жокмун. Все, рахмат. Таза швец. Так, бул жерде таза швец турат. Экинчи туут 7 ай боз. 7 ай боз, э? Басы? Басын 140. Басы 140. Мына кимомдай болгон. Таза мал. Таза мал. Каяктын малы байке? Кемин, э? Кеминден дейт. Басы канча? 140. Базар берди? Базар 115, 120 берди. 115, 120 берип атат дейт мынакей. Кимге швец керек болсо, номер айтасызбы? 703, Аха. 34, 69, 10. Шу номерге байланышсаңыздар болот. Кеминде турат. Артынан да тартып койдум. Боос, э? Я. Боос бу? 7 ай. 7 ай боос дейт. Так, бул жерде чоң уйлар турат, Галштин. 3-чү туут дейт мынакей. 300 миң сом. 300 миң сом сурайт. Байке канча литр сүт берет? На 30 литрден берет. 4 ай боос. Моякта дагы турат. Бул порода эмне, байке? Порода. Галштинби? Галштиндер дейт. Сүт багытында. 300 миң, э, байке? 200 миңден. Эми ушуну сурадыңбы базар? Пока сурайлык. Пока сурайлык, э? Эмне экен алай? Бул донка бар деген. Ушундай болгон. Токмок мал базарынын эң алдыңкы уйларынан. Ассаламу алейкум байке. Канча сурап атасыз бул уйга? 100 сурап атасыз. Так, боос бу? Канчанчы ичиндегиз? 6-чысы. Базар бердиби ба? Берелек, э? Жаңы келдиңиз. Бул жерде да бир уй турат. Музоолуу уй турат мына. Музоолуу уй. 90 миң сом, э? Канчанчы музоосу бул? 3-чү музоосу дейт. 3-чү туут. Канча литр сүт берет дейм байке? Канча? 10 литр сүт берет дейт. Сиз 90 сурап атасыз. Базар бердиби ба? Пока берлик. Пока берлик. Жаңы эле келдик дейт мына. Токмок мал базары достор. Лайк басып, каналда жаңы болуп атсаңыздар, подписка кнопкасын басып коюңуз. Мына бул жерде галштиндер турат дагы. 100 миңден сурайт байке. Булар боос кызыр. Боос кызыр. Боос, э? Биринчи туут дейт. Үчөө тең 100 миңден, э? 5 миң, 5 миң. 5 бар. Бирөөсү мынакей. Бияқта 3, тигине. Базар берип атабы байке же? 90-дан беришет. 90-дан берди дейт мына. Галштин. Токмок мал базары. 90-дан бериптир. 90-дан бербептир байке. Ушундай болгон. Биринчи тууттар дейт. Бул жерде жаалуу кулажын турат. Байкебиз
Qancha so'rasiz? Boz 55. 55 ming so'raydi. Bo'z. Bu ertaga qaçıp qolgan qo'y. Birinchi tut. Birinchi tut. 55. Bazar berdi? 50. 50 berdi. Taza 50 berdi, berdi. 85 ming so'raydi ekan bu yerda. Bu qunajimmi, uy bu? Qunajim bo'z, he? Ikinci tut 85 ming so'raydi. 75 ming bazar berdi deydi. Bergen yo'q endi. Don qabar degan. 75 ga berib beribdir. Ha, muzolu uy turadi bu yerda. 85 ming so'raydi ekan bayka. Muzosi erkek burg'achi u. Erkek, he? 85 qanchанчы muzosi bu? Ikinchi muzosi deb, mana yosh qunajin ekan. Qancha litr sut beradi bayka? Muzosidan sirtqari 5. Muzosidan sirtqari 5 litr beradi. Bazar berdi ba? 75 ming beribdir bazar. 75 mingga berib beribdir. Muzosi menen. Uy. Tak, bu yerda da bir qunajin turadi. 55 ming so'raydi baykamiz. Bo'z bu? Qanchанчы tut? Birinchi tut bu. Ha, ikinchi tut deydi. Bo'z. Bazar berdi? Berdi. Qancha? 47. 47 ming beribdir. Bunaki. 47 mingga bergen yo'q. Endi shuni qancha bo'lsa berasan bayka? 50 bo'lsa berem dedi. 50 bo'lsa berem dedi. Qayerda mal bayka? Kemin. Kemin. Keminning malı. Burada turamiz. Tak, bu yerda baykam muzolu uyab kelibdir. Qayerdan olib keldingiz? Bulle Çiğdem. Chuydan olib keldi. Muzosi erkek burg'achi? Muzosi erkek, simental. Erkek simental. Ha, bu qanchанчы muzosi bayka? İkinci muzosi. Ikinchi muzosi. Bahasichi? 100 ming so'ratam. 100 ming so'ratam. 75, 80, 80, 70, 80 berile ermekte odası meni. 70-80 bermekte otadi. Qancha olsa berasan da? Oşo 85 olsa vereyim degende olsa bereyim dedi. Oyingizda? Aha, bazaringizni bersin, Xudoy bersa beradi. Rahmat. Qancha litr sut beradi endi shu? Erten menen geçinde 15 litr, 14 litr veredi. Shunda ko'rib o'tiribsiz. İkinci. Ikinchi tut deydi. Jelinleri cho'ng-cho'ng ekan. Bu yerda bir do'st 75 mingdan so'rayapti. Bo'z deydi. İkinci tuta. Ikinchi tut. Ishi tushmaydi. Bazar berdi bu? Ha, bergen. Bergen yo'q ku? Bular qanchанчы tutsa? Ikinchi tutlar. So'dan olsun. Tak, bu 63 ming qara uy. Bo'z bu? Geç boz. Geç bo'z, he? 63 ming. So'raysiz. Qancha bergen yo'qsiz bayka? 60 ga vermegin. 60 ga berbedim deydi bu baykam. Bu baykam To'qmoq mal bozorining eng ko'rinlikli kishilarini olib tatar, ha? Tak, bu yerda qizil chorniy pyostr deydi. 80 mingga beribdir. Hozirgi bayka. Mana shunday bo'lgan. Uy, To'qmoq mal bozori. Bo'z. Don qabar degan. Bozor qaynab atadi. Baştaldı verirsin. Tak, bu yerda cho'ng simental turadi bunaki. Cho'ng simental. 100 qancha dedingiz? 135. 135. Bo'z mi qisir bu? Boz. Bo'z. 5,5 ay oldu. 5,5 ay bo'z. Birinchi tug'anda qancha litr sut beradi bayka? 12 bergen. 12 bergan deydi bunaki. Eng birinchi tutunda. Aha. Bozor berdi? Ba. Ba bero. Qancha beradi? 125 ming berib atadi. 135 oldu. 135 ming so'raydi. O'shunlar janida qolishni o'shaning o'zi turadi qara. Ala. Bas qancha bayka? 85. 85 ming. Geç boz. 85 ming geç bo'z. Qanchанчы tut egar ichindagi? 4. tut. 4-tut. Bozor berdi bayga? Baka berlik. Baka berlik, 85 ming. Qancha litr sut beradi endi shu? Beret. Yaxshi to'ysa yaxshilab beret. Yaxshi beradi. Berganga cho'p jemga qarayotganda. Cho'p-cho'pga qarayapti. Aha. Bu yerda muzolu uy turadi, muzoz cho'ng'ayib qolibdi. Urg'achi erkak muzoz. Ya. Urg'achi 100 ming, 100 ming so'raydi. Qanchанчы balasi bu? Ikinci tut. Ikinchi tut. Sut qancha beradi? 15. 15 litr beradi ekan. Qanchaga beribeding bozor so'radi u?
Suradı? Qanchaga? 90'ga bergen. 90'ga bergen jokмун дейт. Muz olsun mынакей. Çoğayıp kalıptır. Kaçka mı? Donqa bar. Qanchaga olsa veresin endi şunu oyunda. Dağı bir joğu 90. Dağı verse veresin. Berem onu. Charchadim deyt mынакей dostum. 90 bolsa beremin deyt. Rahmat. Muz oluy qancha ekan bayke? 120 ming. Muz olsa erkek burgachi? Burgachi 120. Qancha litr süt beradi bu? 20 litr. Qanchasi muz olsa? 3-cü. 20 litr süt beradi deyt mına jelinleri. Jelini sağalbay kelip çoңtur. Qancha so'rab atasiz? Ha 120. Qanchaga berbedingiz? 110'ga berbeptir mынакей байкебиz. 110'ga berbeptir. Так, бұл жерде чоң үй турат, Галштейн окшойт а парода байке? Galşteyn. Галштейн, фриз. Музосу менен 110 калдыңыз. 19. 119 миңге алыптыр. 119 миңге алдым дейт байке. Ha брат? Бұл жерде дагы бир үй турат ушундай. 110 миң сурап атат. Так, 110 миң. Бұл боозбу, кысырбы, кандай? Бооз, 110 сурайсыз. Qancha berdi bozor? Ya, 100. 100 mingga berbeptir. Birinchi tut bu yerda. Paroda kaka? Shvits deydi mı? Shvits. Jelinleri. Boğaz mı bu? Boğaz, 10 günde tuyut. 10 günde tuyut. 2 jumada tuyut buyursa deydi. Bağısı? 130 ming suraydı bayke. Qanchanchisini tuyut tusa? Birincisi. Ha, birinchisini tuyut. Ardından da tak. Хорошо, хорошо, hazır. Qanchaga berbedingiz bozorda? Suradi? 112'ge. 112 mingga berbeptir. Bunun artına 112 ming berbeptir. Qanchaga olsa veresen bayka şunu? 120'larga. 120'larga berem deydi. Bu жерде çoğun uy turat mınakey. Tokol. Parodom ne bunun? Галштейн ekan. Галштейн. Buna jelini. Sütler ağıb atat. Qancha so'raysiz bayka? 150. 150. Pazar berdi mi? Qancha berdi şuga? 130 ming beripti mi çoğun uyga? Berbepti. Ha, janındagıçı bayka? 15. 115 janındağı. Qanchachı tut bu? Üçüncüsü içinde. Şunday bolgan bazar. Tak, muzosu menen turat bu жерде. Muzosu erkek mi? Urgaçı muzosu. Qanchachı balası bayka? 4-cü balası. Jelini tartып koyun. Qancha litr süt beradi? 17-18. 17-18. Bağısı? 95. 95 ming. Bazar qancha berip koydu şuga? 91 verdi. 91 ming beriptir. Bergen yok. Qancha olsa veresen bayka? Olorlu oşo. Dolarla oşol deydi. Bu жерде çoğun uy turat 140 ming suraydı ekan. Boğaz be? 10-15 günde tuyut deydi. Qanchachisi tuyut tuza? 5-chi. Bazar qancha berdi? Bazar bergen yok deydi. Жаңы эле келип тур. Всё, содаңыз болсун. Мынакей, жаңы бул байке боз уй дейт. Бардык уйлар бүгүн боз. Токмок мал базарда. Экинчи туут. Qancha litr süt berет туса? 15'ge çeyim var. 15'ge чейин барат. Баасы? 105 lira oldu. 105 surap atасыз. Qancha berdi bazar? 95 verdi. Bazar 95 ming beriptir. Bergen jokмун дейт. Muna çoğun Şvits turat bu жерде. Qanchachı tuut bayka bul? İçinde ikincisi. Tak, bağısı? Bazın 120 lira. Tak, bazı 120 ming. Şvits. Qancha litr süt beredi bayka? Uza 20 litre. 20 litr beredi, he? Tutkası. Tutkasına. Bazar berdi mi bayka bağ? 110 lira oldu. 110, he? 110 berip atat deydi mınakey. 110'ga berbeptir. Жақсы uy ekan. Bu жерде Simmental turat 100 ming suraydı bayka. Boğaz bu? Geçirek boğaz. Qancha litr süt beredi tuğanda? 10 verdi. 10? Hazır 10 verip attı. Hazır 10 beradi. Жаңы туғанdaçı? Көбірек берсе керек, 20'ga beredi. 20'ga beredi. Бұл қаяқтың malı? Çiğdik bu. Çiğdik, he? Biroq Rossiyadan kelgan başında. Başında gelip durdu. Bizga çeyin. Bazar berdi mi şuga? 92 verip attı. 92 ming berip atat deydi. Berip beptir. Shunday bo'lgan o'y.
Бұл жерде музосы менен ой турат. 180 миң сурайт. Музос эркек би? Ургач. Ургач. Таза галышты. Таза галыштын дейт. Канча литр сүт берет эми ушул байке? 24-25. 24-25 суткасына берет. Базар канча берди ушуга? Жаңы эле келди. Жаңы эле келдиңиз, э?